This place. It's like a memory from a dream. Dancing bears, painted wings, things I almost remember, and a song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm, horses prance through a silver storm, figures dancing gracefully across my memory. Someone holds me safe and warm, horses prance through a silver storm, figures dancing gracefully across my memory. Far away, long ago, glowing dim as an ember, things my heart used to know, things it yearns to remember, and a song someone sings. One Арваңыздар, ардақты қонақтар, ассаламу алейкум, аталар, апалар, саламатсыздарбы, мырзалар жана айымдар, бүгінгі Абдумалик жана Нурзинаның тойына мен барыңыздарды қош келіңіздер деп қоюға рұқсат етіңіздер. Той дегенде құш қанатын жайып тұр деп Қырғызындағы бір соның керемет тойы башталды. Урматтуу ағайын туғандар, Урайым акем менен Дарежемнің шақырысына жооп кылып бүгін Абдумалик жана Нурзинаның турмушундағы тагдырындағы ең бір сон эпизоддорун бири үйлөнүп ак тойында Рамазан тойханасында бир дастарканда насипбеш болуп турабыз. Кудайга миң мертебе шүгүрчүлүк айталы. Бүгүнкү тойлеринин жашылыгы кут болсун деп келиңиздер, бири-бирисиңер бир куттуктап кол чаап коелу. Той кут болсун, ура! Қазақтың қиын ақыны Абай Құнанбайдың жакшы кеби бар. Жакшы менен өткөргөн жарым саат, жамандын өтүп кеткен өмүрүндөй деген. Бүгүн жаш адамдар той кылып, жаш адамдар куда болуп, жаш адамдар ушундай салтанатыбыздын күбөсү болуп, бир керемет тойдун башталганы калды. Бүгүн Базарбаевдардын үйбөлөсүндө сонун жашылык башталды. Урматтуу Базаргүл чоң эне, урматтуу той ээлери, сиздердин жашылыгыңыздарды чын дилден буйруса куттуктайбыз. Урматтуу ағайын туғандар, Кыргызды түшкө чакырсаң 3-кө деп, 3-кө десең 5-ке деп, 5-ке десең кечке деп, көрсө Кудай буйрган саатта той башталат экен. Кудай буйрган саатта той аягына келип жетет. Эң негизгиси жаштарыбыз бактылуу болсун. Абдумалик жана Нурзина биздин акын досторубуздун жар-жарын коштоосунда, Нурсултан жана Тынар деген мыкты жигиттердин коштоосунда ортолукка тосуп алыңыздар. Кана сүрөп туралы туғандар, той кут болсын.
баштан качпаган, акылын тетип кармашып, абийирин бекем сактаган. Элинде болсо жакшылык, эргип билерги өртөгүп, акындар тойду баштаган. Жамы жұрт турат жарданып, жакшылык менен журулуп, жакшы ой тилек камданып, жамандын жолу буулуп, жалындуу болуп турпагың, атадан артык туулуп, атагың элген угулуп, энеден эрен туулуп, эр болуп элген угулуп, батасы тийсин элимдин, боюна сиңип улуулук. Sen деп кубанып, убайым башка салба деп, Кудайдан бакыт суранып, кааласын бекем сактаган, халкынан бата дуалып, жаш көчөтөңдү өскүн деп, бой тиреп көккө буралып, балтыр бир бешик балдары, батыр бир болгон чыңалып. Пайгамбар берип батасын, балдардан акыл эс болсун, Бабелин колдо карубак, балекет деген чет болсун, душмандын баарын эс болсун, уул кыздарың бек болсун, урпактарыңар көп болсун, төрөдөй өмүр сүргүлө, төрт тарабыңар көп болсун, ал конуң айтып кайталы, ак батаңар эш болсун. Ай, баракелді. Нұрсұлтан мырза, Тына мырза, чоң рахмат. Қырғыздың салты менен бір соның кірімет жар-жарыбыз менен жаштарыбызды орталыққа алып келдіңіздер. Урматтуу ағайын туғандар, төрүбүздө отурган урматтуу Бакыт кудабыз менен Урпия кудагы эжени жаныбызга чакыралы. Урматтуу Базаргүл апа, урматтуу Базаргүл чоң эне, сиз дагы бүгүнкү салтанат тоюбузду ачып бересиз. Жана бүгүн 2 жаштын өкүл атасы аталып отурган Сүйүн акебиздин үй бүлөсү, сиздер дагы келиңиздер. Урматтуу ағайын туғандар, назарыбызды орталыққа буралы. Абдумалик жана Нурзинаның тойы башталды. Бүгін ушундай мыкты коноктор келген. Кеңге бай, сууга бай, кең пейилдүү чоңалай, алайдан келген коноктор, аяшта аяшинелерибиз баштаган топ. Абдумалик мырзанын эмгек жамааты отурат, Ош эл аралык аэропорту. Түштүк аймагында бүт журналисттер отурат, колдо коңуштуулар отурат, акем менен эжемдин коллективдери отурат. Бизден бөлөк жат адам жок бүгүнкү тойдо. Ордунда тынып тынчыбаган бүгүн Абдумалик үйлөнүп атат тугандар. Атка жеңил тайга чак деп, Абдумалик мыкты жигит экен деп, жакшылыгы кут болсун деп, ат артып алыс жакындан ушул жигиттин жаш болсо дагы чакыруусуна жооп кылып, менин оң тарабымда ушул жигиттин жакындары, саналаштар отурат. Абдумаликте жигитти Абдумалик кылган катарыбызда жок болсо дагы мен Базарбай атамды айтпасам болбойт. Ак батасын берип, ошол кишинин чоң энем Базаргүл эжемдин жакшы батасын алып, чоң ата чоң эненин тарбиясын алып, Урайым экем менен дарежемдин тарбиясын алып, ушундай мыкты болуп жетилди. Буудай бышкан сайын ийилет экен. Мына эрежеге жетип чоңойгон сайын, билими арткан сайын кичпейлиги жоготподу. Урматтуу ағайын тугандар, алтын убакысын аябай келип берген азиз коноктор. Карысы бар, нырысы бар деп, карылар төрдүн көркү болот деп, акылы тунук карыя агып жаткан дарыя деп, бүгүн ушул салтанатыбызды Базаргүл биздин чоң энебиз ачып берсин. Чоң эне мен эмне дейм? Келин кут болсун дейм. Апа той кут болсун. Бисмиллахиррахманиррахим. Шу мен балдарымдын алтын тойга келген асылдай болгон кымбат конокторум. Мамбысыңар тынчаман келдиңерби? Алыс жуктан келген алтын бүлөктөрүм тынч болгула. Шу Райым менен Дәниш, Бакыт менен Үрпия кудалар садак олоюндар. Силер үчүн 1000 жылдык кудалар болгула. Эч качан кармашкан колуңар ажырабасын.
Nevre çevrelerde jetirep, çövrep, öğrödün jetelep şu. Üy tolgon baş, kazan tolgon aş bolup jüre bergile. Allah'ım şu silerge busurman bendesigen ne jakşılıkta takılsa daim şu jakşılıktın üstüde. Yeli jurtuңar menen, tuğan uruңar menen, dost jары kuda karındaşıңar menen tınç aman bolgula. Daim her şu jarkırap jaynap toydun üstüde jüre bergile. Melcan, Jölögüm, Gülzina, kızım sadak olayın. Siler bolsa şu karmaşkan kolungar hiç kaçan ajırabasın. Allah Taalam ne jakşılıkты ata kılsa daim şu jakşılıktın üstüde. Dost jarıңar menen, tuğan urug ata eneňer menen tınç aman oynap gülüp, önüp ösüp, baktap şaktap jüre bergile. Üyüңөр tolo aş bolsun, baş bolsun, kazanıңar tolo aş bolsun, jüreğiңөр tolo ıman bolsun, ozuңar tolo kelme bolsun, üyüңөр tolo perzent bolsun. Şu ne tilegen tilek maksatıңar bolsa, daima şu tilek maksatıңарды Allah'ım mustajap kılsın. Allah'ım şu ne oyuңar bolsa, Allah'ım şu mustajap kılsın. Silerдің Құдаға şükür hazır bir ataңар emес, екі ataңар boldu. Ataң emес, atam degile. Eneң emес, enem degile. Neme, Gülzina Jölögüm, sen bolsa 15 yıldık öz ataң ömür şerik kaynataң degen bolot. Sana tölü urayım menen Derya canım. Men seni uqtasaң oygut otkan, ilasaң sorut otkan, açkasaң toygoz oturgan. Sana ömür şerik bolup şular harı varıp yüzgö kirip siler 60-80-90 kirip yaşagıla. Daima şu ak yol toy kelin bolup jüre bergin. Şu kelgen jakın, şundagı jakın juuk tuğandarım, ejesiңdi mäkä-ükälärim, kuda karındaşlarım, dost jarım. Bäriңerge şu ынтымактык tileymin şunday ak toydun üstüde daima jarkırap jaynap. Hiç kaçan toydan öksü olboy jüre bergile. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Amin. Allah. Amin. Базаргүл шөлемден жақшы кеуі менен Абдумалик жана Нурзинаға арналған салтанат тойды ашық деп жариялап коюуга рұқсат етіңіздер. Үйгө келин келди, Ураймага тариже той кут болсун, бакыт куда, Урпия кудага жакшылык кут болсун, сүйүн акемде үй бүлөсүн куттуктайм, эгиз балдар кут болсун. Анда тойдун эси Урайым хакеме сөз утайын, алган келин кут болсун деп сиздер дагы куттуктап койсоңуздар ашчалык кылбайт. Assalamu alaikum, бүгүнкү келген коноктор. Куш келипсиздер ушу биздин балдарыбыздын үйлөнүү үлпет тоюна. Biz ne demekçiyiz? Uşul 2 yaş baktılуу olsun. Allah'ım sizlerin bergen uşul pata duanızlardı kabul kılgan olsun. Ar daim eli jerine, tuğan uruğuna, Kırgızstan'a kızmat kılgan yaşlardan olsun. Rahmat, kuş gelipsizler. Şu aslınızdardaki dağımlardan tatıp, ak patağınızlardı berip ketinizler. Allah'ım sizlerin patağınızlardı tüzden tüz kabul kılgan olsun. Amin. Çok rahmat aytkanыңыз келсин. Дандын барар жери тегирмен, кыздын барар жери күйө, миллиондорго, миллиардтарга эч качан уул кызыңды алмаштырбайсың, бирок кыз баланын орду чыкса, турмуштун табияттуу мыйзамы ушул деп эсептелет экен. Абдумаликтей жигит кут болсун деп мен Бакыт акемди куттуктайм. Куда 1000 жылдык куда бололу. Орайым акем туугандары, колдуңуз бар деп Куданы куттуктап коелу баарыбыз. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Şul Göyalabız Abdumalik, kızımız Nurzina'nın üylönür ve toyuna gelgen konoktor, halıstan, jakından gelgen konoktor. Kuş kep sizlerden birinciden, bardığınızlar jakşı gündörde, şunday toylarda joluguşalı, zamanımız tınç bolsun, 2 yaş baktılı olsun, 2 yaş kakalarım, içinden soluk, saparınar baysallı olsun, ağzı olsun sizlerge. Дарежем айтып атат, биринчи Кудагыйдан баштаңыз деп, Урпеже жакшылык кут болсун. Даны мына бүгүн кубанып турасың, Абдумаликтей мыкты жигит болуп атат. Урматтуу айтугандар, Ак Кудай кыз эрезиге жеткирип тарбиялап өстүргөн сөздүн кезеги биздин Кудагый абжебизде. Assalamu alaikum. Ушул жерде отурган коноктор, куш келипсиздер. Ушу балам Абдумалик, кызым Нурзина, бактылуу болгула, кармашконуңар эч качан ажырабасын, түбөлүңөр түз, дайым 2 жакты тең сыйлаган жаштардан болгула. Силерге жакшы нерселерди каалап кетем. 2 дүйнөлүк бактылуулук каалайм.
Ушул тойду Абдумалик мырза көбүрөөк күткөн, бирок Абдумалик арганда дарежемде абдан бүгүн кубанып, сүйүнүп турат. Алган келиңиздер кут болсун амже, жаш тилектерге өзүңүз баштап бериңиз. Кана бисмилла, келиңиз. Урматтуу бүгүнкү коноктор, куш келипсиздер. Балам Абдумалик, келиним Нурзина, бүгүнкү үйлөнүү үлпөт тоюңар мен куттайм. Силерге Аллахым чексиз жакшылыктарды берсин. Ден соолук берсин. Окула мени агайын, сүйүнчү кептен салайын, бакытка бөлүп дал бүгүн үйлөнүү тою баламдын, жарашып турган жаштардын жакшылап сүйүп карайын, келинсибей келинди кызымдай көрүп калайын, жараткан берсин ар дайым жашоодо бакыт таалайым. Ай, баракелде. Нурзина, көрдүңүзбү кандай сонун кайненеңиз бар? Сүйлөп атып толкунданып кетет. Сиз деле көп урушпагыдай го дейм, Болбосо кагаз карап кичине урушуп коюшу мүмкүн. Бирок көк чай менен кара чайга капы болбойт, себеби современная кайненеңиз бар. İnsanın жакшысы өкүлөт болот деп мен Сүйүн акем үй бүлөсүн куттуктайм. Эгиз балдар кут болсун Сүйүн аке. Жаш тилектерге өзүңүз да кошулуп бериңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу агайым туугандар, саламатсыздарбы? Урматтуу 2 жаш уулум, кызым, өкөңүздөр, сиздерге чын ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Иштиңиздер ийгиликтүү болсун. Уулдун урматын, кыздын кызматын көрүп, Кудай кааласа, алдыңкы жакшы кыргызымдын чыгаан жигиттеринен болуңуздар. Кыргыздын ишенген адамдарынан болуңуздар. Сиздерге, ишиңиздерге ийгилик, ден соолук каалайбыз. Тоюңуздар кут болсун сиздерге. Эжеке. 2 жаш бактылуу болууга төөлүңөр түз болсун. Кармашкан колуңарга эч качан үзүлбөсүн. Жакшылыктарды каалайм. Дайыма той үстүндө жүргүлө. Чоң рахмат. Өкүлөт өкүлүнүбүз үй бүлөсүнүн атынан ат элдерге белектер бар экен. Ушул жерде ыйгарып алалы, андан кийин 2 жашты барып куттуктайлы. Кана бисмилла. Тарыхта калган аты бар, мейман дос асыл заты бар. Өзүнчө шаңга бөлөнүп, өзгөчө ыйык салты бар. Өзүнчө шаңга бөлөнүп, өзгөчө ыйык салты бар. Кыргыздын тою бүтпөсүн, кара жорго бийин бийлеген. Кыргыздын тою бүтпөсүн, сүйүнүп элин тойлогон. Кыргыздын тою бүтпөсүн, ыр менен бийге тойбогон. Ылайым ушундай жаштылыктын сарпайын кийиңиздер. 2 жаштын ортосунда ынтымагын бекемдей турган сиздер ат элдер болуңуздар. Себеби сиздердин ынтымагыңыздар жаштардын бактысы. Сүйүн ага бир жакын келип сүрөткө түшүп коелу. Карачы, кудалардын сүйлөгөн сөзү деле, түсү деле окшош экен бу кишилердин, мына. Кана 1000 жылдык куда сөбөк болот. Сарпай менен бир сүрөткө түшүп коелу. Батаны берген аталар, батадан кыргыз көгөрүп, бата менен кыргыз сакталган. Батадан кыргыз көгөрүп. Урматтуу жеңгелдер, урматтуу кыздар, келиңиздер сарпайларды кудалардан жеңилдетели. Себеби биз 2 жашка барып куттукташыбыз керек. Дарежем да колумда сактап турган сармайда жоолугу бар, мына көптөн бери ниет кылып, алтын баш аман болсун деп жаштарыбызды куттуктап, өкүлөт абысын үй бүлөсүнүн атынан дагы жаштарга белектер тапшырылат. Ат элдер, жүрүңүздөр анда. Босого аттап келдин куту болуу бир үйдүн, ак жолугуң баштан түшпөй эси болдуң. Келиндин жүзү ачылат. Анан тойконабыздын төрүндө оң тарапта, сол тарапта отурган коноктордон кечирип сурайм, себеби биздин үнүбүз ушул тарапка ушундай жетет экен. Тойконабыздын ооба. Буйруса келин кут болсун.
Мына Дария эжем көптөн бери ниети ишке ашып отурат. Урматтуу Нурзина, үйгө келин келгенде билесиң, Кыргызда келген жердин эч качан атын айткан эмес, тергейт. Будан кийин Абдымалик базарга барып келели, дебеси, Базаргүл эжем чоң элең. Дариядан суу алып келейин десең, өлдүң, кайнеңнин аты Дария. Ашы окшоштуктар көп экен да бүгүн туугандар. Чоң эне баш болуп мына кутуктап турат. Өкүл атабыз жана өкүл энебиздин үй бүлөсүнүн атынан 2 жашка нике шакекчилери арналат. Жакшыга жакшыны кошот Кудай. Жашасын 2 жаш кош ак Кудай. Ошто алайда эң бактылуу үй бүлө кандай болот десе, Абдымалик жана Нурзинанын үй бүлөсүн көрсөткөн үй бүлө болсун. Жаштарды 100% кутутап коюңуздар. Ура! Кармашкан 2 кол, жанашкан эгиз жол, эрчишип бир чандай, телегейин текиз бол, сезимге дил болу, колдогон бир болу, аталып үй бүлө, максатыңар бир болу, ырыскы чача берсин, калайык бата берсин, сүйүңөр түбөлүккө, ал олуп жанна берсин. Бактаке чоң рахмат, Урпе жагана сиздерди сыйлуу орундуктарга чакырам. Өкүл атабызда бир сүрөткө түшүп алсаңыздар болот. Урматтуу Урайым аке, сиздер дагы андан кийин буйруса келген коноктордон кабар аласыздар. Анча-мынча меймандар таң калбас керек, кудалар бий болбой калдыгы деп буйруса антрактын башында кудалар өздөрү бийлеп, кудалар бийи менен тыныгууну баштап берет. Урматтуу агай туугандар, 700 конокко жакын бүгүн меймандар бир дасторкондо 2 алпарушунун алпарганына маани берип, тойлерине билектерин тапшырып, көкүрөккө тилекти колуна белегин даярдап келген коноктор албетте арабызда аз эмес. Урайым аке келген коноктордун кабар алыңыздар. Персона алгачкы сый тамактарын тартып отурат. Бүгүн тоюңуздардын алпару жигиттери катары мен Темирлан Урустамов жана Улукбек Бакытов инем кошо бирге бизде кызмат кылат. Өкүл атабыздын үй бүлөсүнө дагы чоң рахмат. Андан кийин 2 жаш төрдөн орун аласыздар. Туугандар, бүгүн тойдун алпарышы катары 8-9 жылдык стаж менен буйруса ошол жашылыкта кызмат кылып отурабыз. Меймандардын саны көп болгондуктан эми бүгүн кепке, анан этке таарыныштар болбосун. Ар бир топтон аксакалдарды, анан кепке кишилерди тилегин айткызалы дагы калган меймандар ошол тилектерге кошулуп бериңиздер. Бири-бирибизди урмат кылып, Маликтин тоюнун жакшы өтүшүнө кандай жардам берем тамада десеңиздер, жакшы тилектерге кошулуп бериңиздер. Адамдын оозунда болсо Алланын кулагында, пенденин оозунда болсо периштенин кулагында. Айтылган кеп кандай жакшы болсо уккан кулак сүйүнөт албетте. Бирок көкүрөктөн дагы, олтурган жерден дагы жакшы ниет кылып, ошол биздин Абдымалик менен Нурзина бактылуу болсун десеңиздер, буйруса жетиштүү деп ойлойбуз. Ортодо мына 2 тынук антракт менен 7 жамаат топ бирге сөзгө чыгат. Тойдун биринчи бөлүгүндө сүйлөй турган конокторду мен тааныштырып коем. Алар Абдымалик мырзанын бүт ата журту. Урайым акемдин туугандары. Номер 2 топ тага журтубуз түп тагылар жээндер кошо чыгат. Тойдун 3-чү жамааты Бакыт куда менен Урпия кудагы эже баштап келген туугандар. Антракттан кийин буйруса биздин куда сөөктөр акем менен абжемдин коллективи бир чыгат. Андан кийин Абдымаликтин эмгек жамааты мына Ошойлар алга аэропорту бүт түштүк аймагында журналисттер жана катташкан агалары, жакындары, устаттар бирге чыгат. Анан аяш аталар, достор. Ошо менен сөз жыйынтыкталат буйруса. Тойдун эң алгачкы тост тилеги башталды.
Алғашқы сүйлей тұрған туғандары бұл Урайым әкемнің туғандары Базарбаевтер үйбілесі, Дубанаевтер үйбілесі, Құлмышаевтер үйбілесі, Тұрсынқұловтер үйбілесі, Тұрдықұловтер үйбілесі, жана Дүйшенқұл әкем, Айдарқұл әкем, Ақбар әкем, Татихан әжем баштаған бізден ата жұрт туғандар анда мен сіздерді орталыққа шақырайын. Орталыққа келіңіздер. Suyum kandan selkençek, söylep tepki gelinçek. Biz bu olsa ömürde kızı çok kızdaray. Tamıcıgan yüzünden kızılı çok kızdaray. Yaşılcı olupdur de can, can açılgan gülü de can. Kızılcı olupdur de can, kız gelin der gülü de can. Gülü de can, gülü de can, gülü de gülü de gülü de gülü de gülü de can. Gülü de can, gülü de can, gülü de gülü de gülü de gülü de gülü de can. Ақсаққынды сәлкенчек, андай теппе, мындай теп, бурулчаңы сәлкенчек, бурбай тепчек. Урматтуу ағайын туғандар, жакшы тилектер башталды. Аксакалдатып сөздү баштайм. Есен болам. Assalamu alaikum, hurmatly saltanatlı toyunun katılımcıları. Mına bugün Urayım tağam toy kılmışta tuğul üylep kız çıkarış bu katta maksat. Maksatınızga жетtin. Tağa oşondoy ele mana Abdimalik menen Gülzina karmaşkan kolungar eç kaçan ajırabasın. Har daim oynop gülüp жүргүлө жаман көрбөгүлө. Oşondoy ele kudalarda sizler de 1000 жылдык kudalardan bolup har daim katnaşıp жүрө бериңиздер. Бардыңыздарга ден соолук, mana şu 2 жаштын бактылуу болушуна бардыгыбыз тилейбиз. Assalamu alaikum hurmatlı cemaat. Mına bugün bizden tuğanlarımız toy verip jatadı. Allah'a şükür. Şul günge jetirgen Allah'ın atını uluktavı menen, Canan Peygamber'e salam salavatlar aytуу menen, şu жалпы kelgeningizlerge, toyga kelgenderdi, hoş gelipsizler deybiz. Emi, Urayım ükəm, Daryaхан kelinim, kılıp jatkanыңар toyuңар mağarek bolsun, kut bolsun. Үйүңөргө şul keliniңер menen kut kirsin, jakşılıklarda жүрgülö. Toy olup жаткан Abdimalik balabız, жана Nurziza kızыбыз, sizler baktılуу болгула, sizlerge bakытты алай каалайбыз. Жалпы мана şul ата журттун тугандарынын атынан şul ekөөңө бактылуу үй бүлөдөн болуп, астыңарда mal basıp, aydaganыңар mal bolsun, arkаңардан ээрчиген bala bolsun. Ömürüңөр uzun bolsun, жашооңар kеңири белем болsun. Бардык жакшылыктарды көлүп, эли журттун ардасында кадырлуу жаштардан болуп чоңоюшуңарды жана ата-энеңерге жакшы кызмат кылышыңарды Алладан тилейбиз. Анша-мынша аксакалдар айтып атты. Мен сүйлөп атканда Абдымалик неге отурат деп, о турганы ушу. Мына силерди туруп тилегин угуп атат буйруса. Аксакалдар кимге берейин дагы? Адилерге? Апа кандайсыз? Кимге сөз берейин сен пенсиясы көпкө бер деп атпайбы? Сизге берейин, келиңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. 18 milyon alam yaratkan Allah Teala'ya çeksiz alkışlar olsun, maktoğlar olsun. İki dünyanın çırağı olgan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar olsun. Allah Teala şu iki yaşka jakşı gündörü jakşılıklar nasip kılsın. Urayım hüküm danış gelinim, kudagılar, toyunlar kut bolsun. İki yaş baktılı olsun. Allah Teala jakşı gündörü şularga daim jakşılıklar nasip kılsın. Peygamber patasın versin, bay dövletin versin, jegenderi жүзүн bolsun, omurları uzun bolsun, üyü tolgon baş bolsun, kazanı tolgon aş bolsun, kazanları kaynap dursun, kavakları jaynap dursun, kazanı tolgon aşıga kadır kelsin başıga, perişte meleykeler romi indesin. Allah Teala şunda turgandardın barıdığıga jakşı gündörдү, jakşılıkları şunday toylordu nasip kılsın.
Baldarыңар бактылуу жашоодо жашасын. Силердин да өрүңөрдө жакшылык, силер да балдардын да ордо жакшылыктарда жүргүлө, жакшы хаалыктарды сүргүлө. Алла Таала тынчтык, бактылуулук болсун, эле журтубуз тынч болсун, мамлекетибиз тынч болсун. Бардык шунда турган жумла журтка Алла Таала шундай тойлорду насип кылсын. Балдарыңардын алдын бала бассын, аркасын мал бассын. Жегендери жүзүн болсун, өмүрлөрү узун болсун. Келиңердин чайпаганы чай болсун, чайнаганы май болсун, кармаганы пул болсун, покчосу толгон мал болсун, үй толгон, куроо толгон мал болсун. Бакыт берсе жаздай берсин, жаздай берсе жазбай берсин. Дөлөт берсе күздөй берсин, күздөй берсе үзбөй берсин. Көтөргүлө билекти, Кудайым берсин тилекти. Амин. Амин. Токтойбу апам токтогон жок ey. Апамдын компьютеринде бир дагы вирус жок экен, мына көрдүңөрбү? Калган туугандар ушул аксакалдарга кошулуп берели. Балдар бактылуу болсун негизгиси. Аксакалдар сиздер баштаңыздар белектерди тапшырып учурашканча, той жугуштуу болсун. Кана жүрүңүздөр абалар. Чоң рахмат туугандар. Дария эжемдин туугандары даярданып турасыздар. Тага журт туугандар. Туугандар мага эркек кишилердин белек берген абдан жагатты. Мына белектин улугу конверттин куругу депчи. Сонун тилектер айтылды. Байкап атасыздарбы? Мына кубандырып жаштарды. Эркек кишилер белек беришин берди го, бирок айымдардын азыр материал жолугу башталды. Эгер ким пакети менен бере турган болсо, 5000 сом приз. 5 тойдо беребиз. Урайым акем деле таң калып атат окшойт. Бир эле калпакты эмне кайра кийип атамбы депчи. Кол-колдоруна бере бериңиздер, желке-желкеге таштап коюңуздар. Биз тостун тилегин уланталы. Кийинки сүйлөй турган туугандар бул Дария эжемдин туугандары, Абдымалик мырзанын тага журт туугандары. Абдырашт акебиз, Изамидин акебиз, Мамат акебиз, анан ошондой эле түп тагалары бар, Саид акебиз, Равшан акебиз, Рысбек акебиз, Жээн бөлөлөр, Байыш акебиз, Садыр акебиз, Касым акебиз жана Эрмек акебиз. Биздин тага журт туугандар, түп тагалар, Жээн бөлөлөр баарыбыз ортолукка чогуу чыгабыз. Дария эжемдин туугандары Абдыраштыга баштап келес. Түп тагалар чоң энеси туугандары Саид аке, Равшан аке, Рысбек аке, жээндер бөлөлөр Байыш, Садыр аке, Касым аке, Эрмек, Султан, Сүлейман, Сүмбүл. Ой, бул башка экен. Жалпы туугандар, жүрүңүздөр. Мен сүйсем да сен сүйбөсүң тымарым. Түнкү шамдай учуп бараттыр аңым. Таш бор белең жүрөгүңдө мерим жок. Ayasangçı, ayasangçı, ayasangçı tumarım.
Ayasaңчы менин сүйгөн тумарым. Жүрөгүмдө кайнап чыккан махаббат күндөн күнгө кайгы капа жаратты. Сенин атың, сенин сүйкүм элесиң жүрөгүмдө тумар болуп сактала. Тумарым, ай тумарым, аясаңчы менин сүйгөн тумарым. Атты белингесе минип көр дейдеген. Туғанны көрінгесе кирип көр дейдеген. Тойысы қандай жақшы инсандар екен мына. Чақырған елінен қоштап келген қонақтарынан алдына жайған берекесінен билип көр дейдеген. Жақшы тілектердің екінші тоуына кезегі келді. Біз апаларыбыз мына 2 жаш құттықтап атат, белектерді тапшырып бұйырса орын алат. Малик бір уақытта 4-5 ішті қылғанға өте далалатту, жана қолынан келет. Белек алғышақ құлақты бері көзейдағы салат. Бізде чоң энем туғандар баш болып, дарежем туғандар, жиембілдер бары келе отырат. Эми бирок ақсақалдатып сөз баштайм. Келіңіз, ақсақал. Ассаламу алейкум, жалпым келген қонақтар. Мақтаулар жалғыз жаратқан Аллахым өзіге olsun. Салам салаваттар пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху ассаламға olsun. Базар күлеже Урайым, Дамира келінім, құдалар, мына тойыңыздар құт болсын. Балыңарға біріншіден ден соғылық алайыз, ұзын өмір берсін, бақты алай берсін, кең пейіл кетпес дөлат берсін. Аллахым мына шу жалпы тағылар жұртының атыдан бүгінгі өтіп жатқан Абдумалик менен келініміздің үйлену үлпет тойыны құттықтайбыз. Келешектері кең болсын, бақтылы болсын, бақталай болсын. Ұшы заманымызда ойынып күлген кең пейілді жаш мұғындардан болсын. Урайым дамеш, еже, мына шу балдардың жақшылығыны көріңіздер, шулардың ұрмасыға бөлөніңіздер, шулардың қызматыны көріңіздер, келешегі кең болсын. Бақтылы болсын, заманымыз тынч болсын, елі жұртымыз аман болсын. Ардайым мұнашы туғандар, мұнашындай тойдың үстінде жүз көрішішті. Балығызға Алла Тағалам нәсіп етсін. Тынч болыңыздар, аман болыңыздар, келешеңіздер кең болсын. Чоң рахмат таға. Дарежемден туғандары тосты олантышат. Ассаламу алейкум, урматты Ақтойдың көбелері. Урматты Yoğalam, en birinci Urayım, Denaş, birincisilerge den soluk dileyim, ten ağırıp ten kargıla. Buna uğuldur çoğun oytup, kızdı çoğun oytup, bul aytkan menen, bir gözürüm ketken menen bunlar hastayamı kança ısıklı gördüңөр, soğuklu gördüңөр. Eresege jetkidip buna ke, üylü jaylı kılıp oturasыңар. Uşuların emin jakşı üzürün körgüle, den solukta bolgula. Ana şu 2 yaşta baktırılık dileyim. Bana bugünkü turmuşta bir yolga çıkıp ketip atasыңар. Baktırlı bolgula, ömürlü bolgula. Bayağı kıştın ısık suğa. Ana eme bir akın aytkan eken, kula çürüp bu turmuşun şarına çıday bilçi bağrına da joğuna deptir. Sen kelinim sılık nazik kelim bol. Жалбырақтай дирилдеген жарыңа дейді. Бұл тұрмышта дайым бірге болғыла. Тұрмышыңар ақшампандай көбіріп. Урматты 2 жаш бақтылы болғыла, талайлы болғыла, өніп өскілі.
Эми мен кыска коем. Сөздүн уругу, конверттин куругу дейт. Ай, мына ошол жерин сонун айттыңыз да. Апама берели улуубуз, келиңиз апа. Бисмиллахиррахманиррахим. Базар үлеже, Ибраим, даяри, Дәниш. Балдарыңардын тойлору кут болсун, өмүрүңөргө барака берсин, сиңерге ийгилик берсин, заманыбыз тынч болсун. Үйлөнгөн 2 жашка жакшы тилектерим бар. Бактылуу болсундар. Zaman tınç bolup elden jurttun içinde esençilikte bolsunlar. Şu toyga kelgenin bardygy Kudayım şu tınçılıkta, jakşılıkta toylorun üstüne жүрүңүздөр. Mana kudalar, kelinin ata-enesi, kudalar tınç bolуңуздар, esen bolуңуздар, kızlarыңыздар baktılуу bolsun. Men bul 2 balaga arnap ırırdap berem ana. Boldu buyursa. Dayıcı. Hurmatlı Derya, Hurayım, toy kut bolsun, kuda kut bolsun, kelin kut bolsun. Kudaňar menen 1000 yıldık şirin kudalardan bolula. Ar daim uşunday dasturkonuňar jakşylyklarga jayılsın. 2 jaş baktılуу bolsun. Бүгүnkü aytılıp atkan kalo tileklerinin bardygyn Allah'ım kabul kılgan bolsun. Урматтуу агай туугандар, калган меймандар ушул тилектерге кошулалыбы? Жээндөр, бөлөлөр, мына дарежем туугандар, чоң энем туугандар, абже сизди сүйлөтүп коюңуз. Арттан айтып атат адил кадрлар, келиңиз. Assalamu alaikum. 18 bin alamda jaratkan Allah Taala'ma çeksiz maktollar bolsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar bolsun. Uğrayım, Daniş, Jenge, toyuңuzдар kutlu olsun, baldarыңыздар baktılуу olsun, ömürlүү olsun. Çoğ rahmat. Жакшылык кут болсун. Кана тойларын куттуктай бериңиздер. Биринчи акилери баштап берсин, эркек кишилер. Ошондо пробка болуп койт да мына. Кана жүрүңүздөр. Görüşkönçö gözlörüңдүn çağılgan, nurlarынан kurgan kayran köpürüm. Bekemine günün sanap жаңылgan, ötümü jok bolgonuma ökünüm. Kimge aytıp kүйütümdü, kimge barıp tabışmak tutan sırrı, tandap gittin taң salkın өлkөнü. Урматтуу Бакыт аке, урматтуу Үрпе эже, дагы бир жолу бүгүнкү салтанат тойго кош келиңиздер деп, мына 2 күн башта элдин баталайын деп дасторконун жайып, шаарыбыздын тойканаларынын биринде бир сонун салтанатын өткөрдү. Кудалар дагы, күйөө жолдоштор да барып сыйын көрдү. Бүгүн ушул кудалар эми төрдө 5-6 столго жакын сыйда отурган кербес. Урматтуу куда эже, туугандарыңыздардын бардыгын баштап ортолукка бир тилекке келиңиздер. Меймандарым менен бир тааныштыруу аземин кылып коюн. Арасында абалары бар, тагалары бар, таэжелер, абжелери бар. Балким дос жакын саналаштары бар. Куда менен кудагыйдын көкүрөгүндөгү жакын меймандары. Бүгүнкү тойдун ээлеринин төрдөгү команда кудалар. Баарыңыздар чогуу бирге келиңиздер, баарыбыз чогуу. Konuko kuş gelipsiz kuda çağız,
сен айдай болып, күндөй болып, жылмайып қойыңызчу сұранабыз. Құдалар барыңыздар шоуға келе беріңіздер. Байландым upuzun ay saçınızga, Ukmuştay kapkara eкен kaşınızda. Kalbay bu gönlünüz bil almadım, Suqtanıbay жақын барсам жаныңызда. Рахмат. Урматтуу агай тугандар, Кудабыз Бакыт акем менен Нурпержемдин тарабынан келген бардык коноктор бүгүн тоско чыкты. Себеби мына 50ге жакын конок. Бу кишилер бүгүн конокто сыйда отургандыктан ары бөлүп, бери бөлүп чакырым келген жок. Ошо менен кудалар сыйда отурат. Мына биздин оң тарапта абаларыбыз, тагыларыбыз, достору, аяшырлар, жашылыкка кош келипсиздер. Күйөө кут болсун. Анда Абдымалик жана Нурзина биздин кудаларыбыздын жаш тилегине назарыңыздар бөлүңүздөр деп авасынан кеп баштайм. Assalamu alaikum, hurmatli qonoqlar. Assalamu alaikum, hurmatli qonoqlar. Xush kelibsizlar. Akam Baqit, Güyola ulug' bo'lsin. Guzina qizim, Güyola Abdumalik, qarmashgan qo'linglar uzilmasin. Baxtli bo'lg'ular. Daima bir-biringizden ata enеңерде сыйлаган жаштардан болгула. Өмүрүңөр узун болсун. Силерге бактылуулукту каалайм. Чоң рахмат. Келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу меймандар. Ушул эки кудагыйларды сыйлап келген коноктор, кутман кечиңиздер менен бүгүнкү ушул кеченин күнөөкөйлөрү болгон Güyolas Abdumalik кызыбыз Гүзнанын үйлөнүү үлпөт тою болуп турат. 2 жашка бакыт каалап, Кудайым рызкыларын берсин, жашынакай үй бүлөрдөн болсун демекчимин. Ошол менен бирге эки кудалар 100 жылдык эмес, 1000 жылдык кудалардан болгула. Дайым бири-бирин сыйлашкан, сыйлуу кудалардан болгула дейт. Урпержемдин туугандары тагабыз тос баштайт. Рахмат. Салам алейкум. Бакыт Түрпия. Güyola кут болсун, бактылуу болсун балдарыңар. Гүлзина, Güyola жээним бактылуу болгула. Төөлүктүк кол кармашкан колуңар төөлүктүү болсун. Аркаңарды, алдыңарды бала басып, дайыма ээрчишип жүргүлө. Бул эки элди бириктирип аткан кыз дейт. Şu kız baktulu olsa Bakıt benim ülpiyanım, size baktulu olsa Bakıt benim ülpiyanım Bakıt'ı. Baktulu oldu baldarım. Daima жақсылықта көрөсүлөр. Zülfiyeci, geçe kız toyda son tilek aytkansızda. Geliniz. Assalamu alaikum, rahmatullah barakatuh. Урматтуу коноктор, ушу менин Абдрайым менен Дарья үкөмүн тоюна куш келипсиңер. Бакыт, Үрпия, Абдрайым, Дарья 1000 жылдык кудалар болгула. Кудаңар кут болсун, бириңер ынтымактуу болгула. Суунун башы лайкаланбаса, этеги лайканбайт. Башы лайкаланбаса, этеги лайкаланып кетет. Төртөңөр жакшы болсоңор, калганы бактылуу болот. Мен силерге айтарым бүгүнкү тиленим алтындай болгон сиңдим. Ушу Абдималикти сыйлаган, акылдуу, эстүү кыз бол. Эшиктен киргенде келиңиз деп алдынан чыгып тосуп алган садагалоюн. Эгерде намаз окуйм десе жай намазын жайып берген, тааратына суу берген кыз бол кызым. Дагы айтарым кызым сага ошол эле алайдан бизге сөз ташыбай
айтымға көш ташыған келін болса да қолойын. Абдымалик аманат қылып сіңдіме тапшырдым. Сіңдім менен бақтылы болғын. Аманатқа қиянат қылбаш керек еркекші. Егер де мен сіңдімі алақаныңа сала тұрған болсаң, сен сөзсіз Аллахтың амiri менен министр боласың. Өзіңің кейпің шынында министрге оқшош бала кесін. Өте сені менен сыймықтандым, кечетен берді ойланып дуа қылып атам сілерге. Ушунча адамдың, кечеги адамдардың тілектері сілерге қабыл болсын. Тілекті айтпай кетсе болбойт. Сен Аллахым ушу елдердің сөзін тілектері бол, сен министр болғың. Министр қылышчы мен сіңдім сені қолдош керек. Біз да қолдойбуз. Құда қаласа Алланың сөзі құлағында дейді. Анан сілер атенеңерді екі жақты ажы умыраға жіберген балдардан болғыла. Садағойым балойым балдарым бақтылы болғы. Байдың баракасын, қызыр туасын, пайғамбар батасын берсін. Шу бардық тілектері сілерге қабыл болсын, бақтылы болға. Чоң рахмат. Министр. Айшалар, келіңіздер. Ассаламу алейкум. Құшуақ кетсіңіздер мен, урматтуу қонақтар. Бүгін шул Аллахым біздің рызқымызды шул 2 жашын шылтосымен төгіп чачып тұрған екен, осы жерден дам татып отырабыз. Отырған кетсіңер көңілді өтсін. Барыңарға денсаулық. Емін қаларым 2 жашқа 2 дүйнөлүк бактылуулук каалайм. Кармашкан колуңар төлүктүү болсун. Ушул 2 жакты тең карап, тең санаган жаштардан болгула. Алдыда бүт жакшылыктар силердики. Силер ушул жашоонун жаштары, жаңы турмуш жолуна чыгып баратасыздар. Ушул жолуңар даңгыр жол болуп, ушул жолдун алды болуп жүрө бергиле. Бактылуу болуңла. Аяш энеси. Махаббат Айша апасы. Энес. Кушуак кечиңиздер менен, урматтуу меймандар. Аяш, Урпия, кудалар, тойкулук болсун, 2 жаш бактылуу болсун. Нурзина кызыбыз биз ушу кичинекейинен чоңойтуп, ошо жүрүп, баарын билебиз. Бул кызыбыз бизди уят кылбайт. Нурзина кызым барган жериңен бакыттап, дайыма сүйүнүштүү кабарлар жеткирип турат энеңе. Бизге күйөө алабыз, уул катары болсун. Турмуш жолуңар байсалдуу болсун. Биз силердин бактылуу болушуңарды каалайбыз жана талап кылабыз. Баракелде, чоң рахмат. Зульфияжы тайежеси катары жаш тилеги үчүн белек алат. Энергияңыз жаман катуу экен сиздин. Андан кийин сиз сүйлөгүчө белек аласыз, көрдүңүзбү? Кармап туруңуз, ооба, тос сүйлөйт. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу тойдун көйлөрү? Саламатсыңарбы? Менин күйөө алам Абдымалик, Нурзина. Бактылуу болгула, кодарым. Ден соолугуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун. Бири-бириңерди сыйлаган жакшынакай жаштардан болгула. Ата-энеңерди сыйлагыла, кайнын журтуңу сыйлагыла. Баарыңар бактылуу болгула. Тынч болгула, аман болгула. Анан кийин Россиядан дагы, Россияда иштеп, жашап жаткан эжелериң, агаларыңан дагы кичине куттуктоолор бар эле. Ушул куттуктоону мен азыр көзүм жетпейт буга. Ошолордон сиз окуп берип коюңуз. Ошол боюнча эле тапшырат ошо өзү. Алмазбек, Санжарбек, Мадина, Зарина, Нуртилек дегендердин атынан Абдумалик менен Нурзинага сонун куттуктоо баракчасы. Кол чаап коюңуздар. Браво. Ошол жака алып барып бересиз. Буюрса, ага чейин дагы бир белектер бар. Сонун эми кудаларга белек бербесем болбойт. Абасы катары сизге, анан чоң тагабызга да белек бербесең болбойт, мына. Акеме дайым кудаларга басқаны жетішпей қалсам да ушул жақтан құтылып қояйын деп атам мына. Урайым әкем менен Дария жеми үйлесінің атынан. Дағы бір белегіңден берем мына Айш Тауыс менен Айш Невіске. Айш Тауыздың прическасы онда екен. Айш Невіске бір жақшы фендеріңген бересің бе дейме? Саат берші, саат. Саат берші. Аял кеші уақытқа тақ болады дечеле. Мына. Сізге сонун жарашты. Нурзина. Ақ емес сенден аппаққар, барған жеріңді ақ ниет менен аттап бар. Қарашы сен өскен жерде береке болған, бақ болған. Сен баршы жерде береке қылғын, бақ қылған.
Гүлсіп ежім айтмақшы, кеп ташыбай ет ташысын. Етілет ташы өрбей сүт ташысын. Бақтакем үйінде не болса, Үрайым әкем үйіне бүт ташыған келін болсын. Мың жылдық құда сөйек болу. Қана құдалар, жүріңіздер анда орынтары шақырам. Bugünün ağım ayın ağı Gün gezitke sebepsiz Vakit kada güyütkün ay güyütkün Bize köbü sebebiz Tügüyüm ay tügüyüm Yaz gülünde güldügün 5 günlük bol düğünödün ay düğünödün Bal içeri ömürdün Tügüyüm ay tügüyüm Yaz gülünde güldügün 5 günlük bol düğünödün ay düğünödün Bal içeri ömürdün Урайым аға, Дария же, Бақыт құда, Үрпия құдағы же, қана орталыққа келіңіздер. Урматтуу ағайын туғандар, құдалар бейін тойдың башында емеспін азыр қылалы деп отабыз, меймандардағы бір биге, антрака бір даярданып алсын деп. Ортырық шақырбайым, келбейсіздер, ғана той елері. Урайым аға, Дария же, Бақыт құдауыс менен Үрпия құдағы жен орталығы биік аластар, құдалар бейі жаңырсын, музыка маэстро, кеттік анда, Kaçan bileysiz, oğlumuzun toyunda, kızınızın toyunda bilemesiniz siz, kaçan bileysiz. Kudağı kudalar, şirin kudalar, kudağı kudalar, sonun kudalar, kudağı kudalar, çındap bileli, kudağı kudalar, tınbay bileli. Oğlumuzun toyunda, kızınızın toyunda bilemesiniz siz, kaçan bileysiz. Oğlumuzun toyunda, kızınızın toyunda bilemesiniz siz, kaçan bileysiz. Hey kudalar kudalar bugün bileli, kudağı kudalar toyda bileli, kudalar kudalar bugün bileli, kudağı kudalar toyda bileli. Kızınızın toyunda, oğlumuzun toyunda bilemesiniz siz, kaçan bileysiz. Kızınızın toyunda, oğlumuzun toyunda bilemesiniz siz, kaçan bileysiz. Kudağı kudalar, sonun kudalar, kudağı kudalar, şirin kudalar, kudağı kudalar, çındap bileli, kudağı kudalar, tınbay bileli. Oğlumuzun toyunda, kızınızın toyunda bilemesiniz siz, kaçan bileysiz. Oğlumuzun toyunda, kızınızın toyunda bilemesiniz siz, kaçan bileysiz.
качан билейсиз кудагый кудалар Ай, баракелде. кудалар Бактаке дагы бир жолу той кут болсун, күйялы кут болсун. Када Кудайга жеместерди орунтара чакырайын. Тойлар той кут болсун. Абдумалик жана Нурзина карынаган салтанат тойубуздун эң алгачкы тыныгы би антрагы башталды. Кайсыл коноктор бийлеп чыгат болду экен байкап туралы. Тойубузду өзгөчө Кернай Сурнай Оштун жигиттери менен баштайбыз. Кана коноктор кете!
басқаша ойнап бір сәт тойлаңдар. Ортаға кел ағайын, ырғақ биге бойлаңдар. Шаң шығарып билеңіз, қуанышты тойлаңдар. 1, 2, 3, 4 аяқ қолың талмасын. Осы тойда бұл әнге билмеген қалмасын. 1, 2, 3, 4 аяқ қолың талмасын. Қалмашы те қалайда билеу керек бұл тойда. Билемеген бұл тойда армандарда қалады. Билегендер бұл тойда шаттанып бір қалады. Осы тойда Рахымжан әсем әнге салады. Ей достарым, билеп ал, уақыт зулап барады. 1, 2, 3, 4 аяқ қолың талмасын. Осы тойда бұл әнге билмеген қалмасын. 1, 2, 3, 4 аяқ қолың талмасын. Қалмашы те қалайда билеу керек бұл тойда. Осы тойға жиналғаны жастар мен жайсаңдар. Ортаға кел ағайын, билегіне тай салмай. Сіздер билеп тұрғанда қалай тұрам ән салмай. Сіздер билеп тұрғанда қалай тұрам ән салмай. 1, 2, 3, 4 аяқ қолың талмасын. Осы тойда бұл әнге билмеген қалмасын. 1, 2, 3, 4 аяқ қолың талмасын. Қалмашы те қалайда билеу керек бұл тойда. I'm the real brother Louie. Check it out, here we go, let me say it. Jacks on wax, make the DJs wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the rap to the rap. Every single line on time, you admire. Stays in your brain like earth, wind, and fire. Here I am all the time, girl, you knew me. I must admit, I'm the real brother Louie. Everybody in the house. Jalan pri jitlar ciya, jalan pri jitlar giya, jalan pri jitlar ciya, jalan pri jitlar giya. Oh cinuri yabluni huri, hai cinuri huri yabluni. Oh cinuri yabluni huri, hai cinuri yabluni. Наливайте кончик чаю, мисс крепкого вина. Я вам музыку сыграю, если нравится она. На востоке, что за небо без луны. На
востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Qana jashlar, o'zgacha bir shamda o'ynaydi. Чтобы быть счастливой, я подарю вам ландыши, ландыши от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки и айгульки, и Наташке. Я подарю вам все цветы, навсегда в сердце ты. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю тебе розы, розы и мимозы. Я подарю тюльпаны, милые, о, дамы. Я подарю тебе пионы, о, пионы, миллионы. Я подарю тебе жасмины без повода и без причины. Романтик, басымда кепка, үстімде ади. Қолда гитара, сидим на лавке. Сегодня вечером болады пати. Қыздар бүгін типа на стиле, қызыл жасыл, түрлі лосин. Жігіттерден біздің қалыспауда, үстінде пиджак, цветі малина. Миллионер бәрі жас менің әрі, колонкада Шатуновтың әні. Жалбыраған жар сол кездің сәні, ауызда қып-қызыл виноның дәмі. Черно-белый фотка, фоткада мотоцикл, тотқа топ бала. Қызбенен техничный өтіп барам, топ бала көріп қалды ол бұны. Танцы на улице до рассвета, в кармане жвачка. Жуешь аппетитно, одену спортивку и возьми книгу. Районский прикид, и мы будем на стиле. Ключи от мопеда уже наготове. Чуть покоряйте, девок района. Мы дети из 90-х, без интернета все было просто. Нет айфона, есть моторола. Пьем липы с водой, заместо колы. Делали историю без инстаграма, ходили на стрелки брат за брат. Остаются лишь только воспоминания. Жаль, что детство.
Addır tolordon Aygır minip düşöbüz Adinödön ekizi Açu ayran içebiz Açu ayran içebiz Ağayın Açu ayran içebiz Açık getir içebiz Ar tarafı aralar Keng jaylogo barabız Kımızların ayarsa Çiki sudan içebiz Sarıktan su içebiz Hayın arıktan su içebiz Çiki sudan içebiz Kızlar şair Paski Malan'ın Alcakta dostum var Atı salaydın Eğer de dostum Üyde çok bolsa Tiyişkeni kızlara da min da carayımın Jür dostum macit Paski Malaga Kızlar oldurar Birbirine uşağı aytıp gülüp oldurar Jür dostum macit Barıp geleyle Uşağına nasta asta uğup geleyle Paski mala kızları altın kız deşer Baldarı da alacaktın öte şok gelet Cürü bermacı dostlar çok eret Sulu sulu kızlardı salaydın bilet Jür dostun macit Paski malaga Kızlar oldurat Birbirine uşağı aytıp gülüp oldurat Jür dostun macit Barıp geleyli Uşağına nasta asta olup geleyli Paski Malaga baralı dostum Üç gürbey başlı cazalı dostum Aylıkta gelir pensiyada tiyer Bulca şolun ümit üzmeyi yaşaylı dostum Aylıkta gelir pensiyada tiyer Bulca şolun ümit üzmeyi yaşaylı dostum Jür dostum macit Paski Malaga Kızlar oldurar Birbirine uşağı aytıp gülüp oldurar Jür dostum macit Barıp geleyle Uşağına nasta asta uğup geleyle Jür dostum macit Paski Malaga Kızlar oldurar Birbirine uşağı aytıp gülüp oldurar Jür dostum macit Barıp geleyle Uşağına nasta asta uğup geleyle